iki kibanza kiri hano hepfo ho ubona iki ni ikiyaga bacyita Gaharwa, ikiyaga cya Gaharwa, impande ya kaminuza ya Rika ya Buffett yari. Iki ni ikiyaga cya Gaharwa impande ya kaminuza yitwa Rika, mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru, akagari ni Nkanga, ibiro by'akagari biri hano ruguru gato. Noneho aha ni ku kiyaga, ikibanza cyitegeye kino kiyaga neza. Naho ikibanza kiri hano hirya gifite ubuso gifite 20/40, reka mpite nkwereka neza ikibanza. Ikiyaga gikingizwe n'izi nsina hariya hepfo h'umweru. Ikiyaga ni kiri hano hepfo gato muri metero nka 50 uvuye hano. Noneho ikibanza ni iki ngiki. Aha ngaha hari umurimo w'ibigori gifite 25/40, miliyoni 4. Gifite mitasiyo, ikibanza gifite icyangombwa cyuzuye, ni mitasiyo, ni mu miturire. Amashanyarazi ahari ngaya n'amazi niyo arahari hano hafi.